Assalamu alaikum musidɓe. Ok, mi jippini o photo ɗo ɗen parce que ni ko ɗum ɗo ni yewtere nde mi jippito to moƴƴa yi on photo on. Ok, o musidɗo men ɗo enteɗo Rafiu Sow koko accusation ɗo ɗe wonde o jiwo mayinoɗo ɗo ɗen wonde himo tawa kono ko nun mi arde ɗon andi bureau amen on no wallitade yimɓe révisugol dossier ji maɓɓe asile ɗin wano application I589 on e histoire ji maɓɓe ɗin e preuve ji maɓɓe ɗin. Wonɓe arde ka bureau ɓen fop hiɓe andi partie A on ka I589 ko biographie on tigi on. Ɓe landotoma inde ma nden, adresse ma on, ko hendutuma heɓaɗa, leñol mangol, diina ma kan, ko hendutuma natuɗa ka leydi, ko hendutuma iwɗa ka leydi ma. Après siɗan jombi ɓe lando information ji ɓeygu ma, ɓe lando information ji ɓiɓɓe ma ɓen. Après ɓe lando ko honto hoɗunoɗa Afrique aɗo arde. Ɓe ara ɓe lando duuɓi 5 feƴƴuɗi ɗin ko honto hoɗunoɗa. Amérique ɗo ɗen kadi ko adresse ji honɗi utilise uɗa. Sa jangi l'école ko honto e honto janguɗa, ko honto waɗɗa école primaire, honto waɗɗa collège, honto waɗɗa lycée, honto waɗɗa université. Si tawiɗa gollude hari ko honto wonoɗa gollude. Ɓe lando inde yummama, inde bemma, siɗa mari nene gotoɓe ɓe lando ya winduɓe. Ɗon andi ko partie A on non ka I589. Ara ɓen ka bureau révisugol fop say wo mi andintineɓe. Mina priorité leyɗe porto ko identité ma on andugo ko a woni hombo. Hara si ɓe jonni kaydi ɓe andi ko hombo ɓe jonni kaydi si woni honɗum tigi de si ɓe nangi ɗaɓɓutugol ma hara ɓe wawma ɗaɓɓutude. Ok, donc sa bonni goɗɗum si woni honɗum tigi de si ɓe fokkitima ɗaɓɓutugol heɓe wawma ɗaɓɓutude par ce que hay si Rafiu Sow ɓe wulure no e aduna on si ɓe hendike ɗin information ji Rafiu Sow goto ɗon on nandata e goto e Rafiu Sow ɓen fop maɓɓe. Si tawi ko Mamadou Diallo sa jonni ɓe information ji ɗiɗi ɓe landi ɗo fop hay si Mamadou Diallo ɓe wulure a nandata goɗɗo e ɗiɗo fof. Ko ɗoni ɓe landanade ɗin information ji ɗon ka partie A I589 kon tigi landorto kon asile ma ko landorto kon withholding of removal. Ko ɗum waɗi si on tigi yehi ka tribunal juge on so heɓi doute seeɗani e identité ma on. Par exemple a voyage nokkugo ma a utilise adresse go a ronki wolde fiyon adresse ɗon ma a rewi leydi go ko ɗum ɓe landanto ka nder application leyɗe ɗe rewruɗa ɗen fof ha hewtuɗa ɗo ko ɗum hanno landoɗa asile ɗum ɗo fof ko trakugol anda lawol ma ngol. Fi en cas si goɗɗo yani o yi o musidɗo men ɗo ɗe waɗi hono plus de 10 ans joni. Kono journaliste d'investigation ya ha yiide makko lando mo question ji et ça c'est un problème sérieux. Donc yalla taw harana kanko harana o coupable parce que si taw coupable no wona woni ru ɓe nangaymo ɓe waɗa e sariya makko ɓe artiraymo. Donc no kono moni no de yimɓe arɓe ɓen ma yimɓe wonɓe ɗo parce que en fof ko en arɓe ko aruɓe tawan ni ɓi ka ɓe ari e aruɓe tawa ko kesum ari ɓe fop ko aruɓe. Sa ari ka leyɗe ɗo de wona ɗo jibinaɗa na leydi mandin ni ɗen ko ɗaɓɓere arɗa geru jokka ko fewi jokka ko laaɓi hara waɗali guere a tampinali goɗɗo a tawñali goɗɗo kippa ɗaɓɓere ma nden sa janggay kippa gandal ma ngal sa heeɓi sa falama hotude immoɗa hoota. Sa waɗi do crime a sikki a suuɗoto temporel ko noon a suuɗotako pour tout bon surtout aduna fewndi ɗon joni. Donc ɗum minanta yimɓeɓe yoɓe wattan yiɗi mi ɓeyta ɗon meɗa révise de dossier ji yimɓe application ji yimɓe kala intéressé ɗo e on service ɗon min darta histoire makon application makon e preuve ji ɗi o jogiti ɗin donc wallito kadi préparugol on tigi fi asile makon. Wona noon menen inventanta on tigi histoire wona menen windata piijigol ton ko dartangol mo ko windi kon mi wolano moƴƴa mi précisa. Donc si ka on tigi wonire état ji ɗi aussi mo hato jini on service ɗon mo wawi contactude bureau amen on o adda text message ma audio ka WhatsApp siko distance meɗe wawi wadde distance ma on tigi ara en personne. Buy no wawi seeditade mais révisi ɗon ko fanɗi o dossier ji 400 à 500 personnes. Mi sikki arɓe ɓen buyi yii nafa mum par ce que woni sabu ɓe heɓi kaydi e nder mum sabu
piiji buuji détecté te ɓe anda piiji ko ɓe andano ko application maɓɓe donc haray tan amu contactugol aron min waɗa yeru ko min wawi ko min wallito kono noon ko mi andintinta komo kala woni responsable dossier makko on ko woni acteur dossier ma on ko histoire ma ko dossier ma ko application ma avocat ɓen ɓe ɗowtete woni ɓe wallitoma buyno sikkude ko avocat ɓe windante ko avocat ɓen défendata lendin ɗo ɗen avocat jo ko défendete ko hoore gonga ma on ka sariya si avocat jo laaɓanimo poste ko fenande jokkuɗa so représenté may mo wawi heɓude probléme laaɓanamo poste ko fenande jokkuɗa o continue o accompagne ma o heɓay probléme donc jaman koyo faamu avocat ɗo koyo ɓe anduɗa mari gonga ɓe yaɓe wallama hetta gonga ma on ok donc merci à tout le monde numéro kaccoton ɗon message ko +1 646 713 60 81 +1 646 713 60 81 ka WhatsApp accoton tun audio mi yiltoto e mon e nder 24 heures ok merci et bonne journée.